raskola. Nažalost, ima i kod nas u crkvi, ovih dana čujemo neke kaluđere, jeromonahe koji se nalaze u ozbiljnim psihičkim problemima, vrlo ozbiljnim psihičkim problemima, da ne govorimo o jednom većem dijelu naroda koji ustaje na crkvenu jerarhiju, na svetejšega patrijarha, na episkope, neće poslanicu da čita, nego u paranoji farisejskoga duha vidi i tamo doživljava neke jeresi halucinirajući, pa onda svoj otrov ubrizgavajući zmijski u duše lakomislenoga naroda, huškajući ga na svog patrijarha. Pa to je najgori vid suicid. Kako ćeš, jada ne bio, Hristov blagoslov da primiš? Ko će ti ga prenijeti? Ako nemaš